حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي حرم علينا الظلم وأذمه، وأخبرنا على أنه لا يظلم وليس بظلام للعبيد، وأخبرنا على أن الظالم لا يهدى، وأخبرنا على أن الظالم لا يهدى، وأخبرنا كيف كان عاقبة الظالم، وأخبرنا على أنه سينصر المظلوم ولو بعد حين، وأخبرنا على أن دعاء المظلوم لا يرد، وأخبرنا أيضاً هو الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، وأخبرنا أيضاً على أن الظلم ظلمات يوم القيامة. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأثني عليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة عظيمة، حتى الله سبحانه وتعالى شهد هذه الشهادة، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط يشهدون على أنه لا إله إلا هو. ونحن أيضا في هذه الخطبة نشهد على أنه لا إله إلا هو وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه يرجع الأمر كله. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله رحمة للعالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ومن سار على نهجهم واقتفى. أما بعد، معاشر المؤمنين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى، فتقوى الله جل وعلا هي أعظم وصية. وقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها، الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
يعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أيها الإخوة الكرام، نحن إننا إن شاء الله سنتكلم في هذه الخطبة مما جرى بين إخواننا المسلمين في فلسطين واليهود المعتدين المحتلين. فليعرف اليهود والنصارى على أن الله سبحانه وتعالى سينصر المسلمين يوما من الأيام. لقد وعد الله سبحانه وتعالى على أنه سينصر المسلمين، وقال سبحانه وتعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال تعالى في آية أخرى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال أيضا في آية أخرى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون. أيتي الله سبحانه وتعالى، أيتي الله oɗo Allah harminɗo tooñe e dow jiyaaɓe makko ɓen. O harmini tooñe ɗen, o ŋiñi ɗe, o feli ɗe, o humpiti en kanko Allah wondema o tooñata. Wonaa o tooñoowo, o tooñata jiyaaɓe makko ɓen. O humpiti en kadi kanko Allah wondema tooñoowo on yo andu do o heɓata ko wi'ete kon peewal. Tooñowo fewnetaake. Ko ɗum waɗi si Allah addi e ayeje ɗuɗuɗe o wi'i en: inna allaha la yahdi alqawma alzalimin wallahu la yuhibbu alzalimin wallahu la yahdi alqawma alzalimin. ɗeɗo ayeje fof ko tindinɗe wondema allahu on do o fewnata yimɓe tooñoɓe ɓen. O yiɗa tooñoɓe ɓen, o fewnataɓe peewal alanaɓe. Ko ɗum waɗi so yewti e ayeje go'o, sabu ko yimɓe ɓen duumi kon e tooñe, ɓe tooñidiri hakkunde maɓɓe, ɓe bewi, ɓe jamfodiri, ɓe warindiri, wawɓe ɓen tooñi wawaɓe ɓen. Allahu o wi'i o soki ɓerɗe maɓɓe ɗen sabu ko ɓe tooñi kon. O soki ɗe tawi ɓe miijota ko fii peewal, ɓe miijota ko fii tuububuye, ɓe miijota ko fii hulugol Allah iwa e ɗe tooñe ɗe ɓe woni e muɗum. Sabandema noon ɓayi ɓe tooñi haa Allah monanike ɓe haa hatti, tawi Allah yottoriɓe sokugol ɓerɗe maɓɓe ɗen. Watti hande kadi Allah wonno humpita en ye en rento ko wi'ete kon tooñe, ye en rento e tooñe. Sabuna noon kala tooñuɗo tooñi jiyaaɓe ɓen, tooñi tagore nden towni juuɗe mum ɗen fewti Allah. Wallahi Allah wallitoto tooñaaɓe ɓen. Hay si neeɓi, si tawi tooñaaɓe ɓen wulli fewti ka Allah soki ɓerɗe tooñuɓe ɓen, ko ɗum holli e wondema kamɓe e peewal ɓe waynodiri. Bal taba Allahu ala qulubihim, nokkugo khatama Allahu ala qulubihim. ɗeɗo ayeje fof ko holluɗe mo duumike e ko wi'ete kon tooñe, Allah sokay ɓernde makko nden.
Allah kadi humpiti e wondema du'a toñaɓe ɓen ko neeɓi wo ko neeɓi Allah jaabinanayi ɓe du'a maɓɓe o nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe makanno Mu'adh fewndo o fokkutuno o udditoygol Yaman e nder wasiyemo ɓe wasiyotomo ɓe maakuno wattaqi da'wata almazlum fa inna du'aahu la yuraddu si tawi nelaaɗo fewti julɗo on yeetikemo wota toñoyɓe fii kala wona jaɓuɓe l'islam wonɗa tawde si tawi woni hay keefeero nelaaɗo maaki julɗo on wota toñumo dey ko sabuna si a toñimo si taw tun ko tooñe si tawi o duyke e hoore maɗa allahu on jaabinanaymo du'a makko on bal nelaaɗo maakaali allah jaabinanaymo ko ɓe maaki du'a makko on o ruttetake ko ɗum woni o jaaboto ko tentingol hattingol wondema ko pellet yimɓe tooñaaɓe ɓen si ɓe duɗike e hoore tooñuɓe ɓe ɓen wallahi allahu on wallay ɓe ko ɗum waɗi allah tigi yewti e hadithul qudusi o wi'i ka jaabagol neɗɗo tooñaaɗo wonɗo mo noddude on o wi'i la ansurannaka walaw ba'da hin mi wallete hay si tawi wona fewndo ɗo kono ko tooñaɗa kon mi ittante tooñe ɗen tooñuɗoma o wulloyay mi yoɓete batte ko tooñaɗa kon mi nangoyay tooñuɗoma o yeeso ma mi nanga mo nangal haa an tigi weltoɗa ndaara tawa mi yottanike ma ɗum ɗo ko fodore nde allah subhanahu wa ta'ala on fodi hiɗe yettamo kanko allah insinoka makko toromo yo yawtan en o yaafana en bakkatuji meɗen yo yawtan en o yaafano en bakkatuji meɗen kesi e kiɗɗi jani e togosi ɗi anduɗen e ɗi en anda hiɗen insinoka makko toromo yo jaɓiran en golleji men moƴƴi sabu yurmede makko yo yaaforan en bakkatuji men sabu kanko ko o ɗuuɗuɗo yaafagol ko o yiɗuɗo yaafagol o nodditi hoore makko wondema nabbi ibadi anni ana alghafuru rrahim humpitu jiyaɓe an ɓen wondema dey min ko min woni yaafotoɗo on ana alghafur ko min woni yaafotoɗo arrahim ko min woni yurmeteɗo hiɗen juula duwano oɗo nelaɗo annabajo jiyaɗo allah mo allahu on suɓi neliri mo yurmede wonande tagore nden oɗo nelirama sabu yaltingol tagore nden fof e ko wiyete ko niwre hulɓininde yaltina ɓe e niɓe keferankaku fewndo yimɓe toñidirta fewndo wawɓe toñata wawaɓe allah subhanahu wa ta'ala on addi oɗo nelaɗo o woni annora o woni pitilol o woni fewnowo o woni yaltinowo tagore nden fof e niɓe ɗe ɓe wonno e muɗum artiraɓe e annora mo andal ɗon hoore mum ko annora waway ɗo jawnande yimɓe ɓen ɓe heɓa malal ka aduna maɓɓe ɓe wuura ɗo ɓe profita immorde e nemaji ɗi allah okki ɓe ñaameteji welɗi jaram welɗan mo bee hetta haqqe muɗum hara hay goto toñaka ko ɗum waɗi diina l'islam kan ari ka holli e wondema hakkunde men enen julɓe ɓe wota en toñidir wota en tooñu kadi ɓe jaɓaali ɓen diina l'islam kam fii kala enen e maɓɓe en kafa diina allah yamiri en wota en tooñuɓe ndaare nunɗal allah ari addi peewal holli en no wuuriren heɓen ka aduna ɗo hara gooto soñjaali goɗɗo mo ɓe jokka haaju mum faalaɗo rewde allah rewa allah mo ɓe jokka diina ko faala jokkude si hewtoyama ka allah allah seɗay toon sendidira yoɓa jokkunoɗo goonga kan goonga jokkunoɗo fenade kadi allah yoɓa mo sabu fenade makko nde enen noon allah humpiti en ko diina l'islam kam woni goonga hiɗen jaɓi ɗum hiɗen irriti hiɗen toro allah yo juuɗo e oɗo annabajo o hisnamo o wattidamo e ɓeeɗo sahabaɓe dartiɓe darodi e makko yeeyi ɓuttuji muɗum yeeyi wonkiji muɗum yeeyi jawle muɗum dari dartani kaɗo diina l'islam ha diina kam wawi en hewtude tawi hay hunde ɗuytaki e makka yo allah taw hara ko en jokkitirɓe ɓeɗo no moƴƴiri en torike allah wota en sanju wota en waylu wota en ɗuytu wota en ɓeydu hay e hunde
ko ɓeeɗo adduno kon en torike Allah yo newnan en jokkiren diina kan no ɓe jokkirno noon ko sabuna noon ko kala jokkirɗo no ɓeeɗo jokkiri noon ko ɓen ɗon dow Allahu on seeditani wondema dow haray gonɗinal maɓɓe ngal timmi fa in amanu si tawi ha woni ɓe gonɗini bimithli ma amantum bihi sifano onon ɗo gonɗinirɗon noon faqad ihtadaw haray ɓe feewi ko ɓe sahabaɓe e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko kamɓe waccira ngal ɗo gonɗinal ko yimɓe luttuɓe ɓe yeeta si o waɗirino ɓe waɗirino haray on heeɓi ko wiyete kon peewal musidɓe julɓe tedduɓe mi yamiri hoore am mi yamiri on wondema yi en ɓeydu kulol Allah subhanahu wa ta'ala hulen Allah kene e gundo hulen Allah ka yaasi e ka suudu hulen Allah ka wirni e ka suuɗi an hulen Allah ka feeñi e ka suuɗi anniten Allah subhanahu wa ta'ala wondema goɗɗo wawata mo suuɗade goɗɗo wawata suuɗade Allah huwa kuugal ma ɗum wowla konngol tawata Allah anda fiingol konngol tawata Allah sutaki ngal kuugal ko ɗum waɗi so humpiti en fii en andu imo suti en kala ka wonɗen o wi en alam taro anna allaha ya'lamu ma fi samawati wa ma fi l ardi ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthara illa huwa ma'ahum aynama kanu ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم اللهم بدي وندما أولندي أوي إني أي آلي أبين بأندا وندما الله نو عندك ونكم حكون الليل كم فو الله نو عندك ونكم كليل كم ونكم حكون مودم يمبه بواوتا دراد نكوغو بديدو ما بتاتو بسونو نيرا si wona ko Allahu o woni naya ko maɓɓe on si tato dari keɗa haldi hunde sownodiri nde boni wo nde moƴƴi wo ko yimɓe ɓe suuɗi ɓe woni nanali kono Allah yo ɓe andu si ko ɓe tato ko Allah woni naya ko maɓɓe on si ko ɓe nayo ko Allah woni jowa ko maɓɓe on Allah wi'i kadi wala adna min dhalika wona kadi ko ɓuri fanɗude e yimɓe tato haysi ko yimɓe ɗiɗo dari nokku gootu sownodiri yoɓe andu ko Allahu on woni tataɓo maɓɓe on e nanɗo on ko ɓe sownodiri ko déjà Allahu on humpiti en kadi yimɓe awa kadi ko ɓe ɗuuɗi wo ko ɓe ɗuuɗi wala akthara min dhalika illa huwa ma'ahum aynama kanu Allahu on no wondi e maɓɓe himo sutiɓe kala kaɓe woni kala kaɓe suuɗi kala kaɓe hooli hiɓe ɓe insali caméra de surveillance ji système de sécurité ji fiwota goɗɗo andu ko ɓe jokki nder ton Allahu o wi'i kanko on doyo en andu o wawata mo suuɗade sownodiro ɓe wawata suuɗade Allah ɓe sownota ko fiita Allah nanu Allah wi ɗum ɗo fof himo andi fimu si aroyama yawmal qiyama thumma yunabbi'uhum bima amilu o humpita ɓe noon konko ɓe sownodirno ɓe huuwi woni ko boni woni ko moƴƴi Allahu on gaynitori aya o wi'i inna allaha bi kulli shay'in alim Allah ko anduɗo kala hunde o yejjitata hay hunde wirnanta komo suuɗanta komo o faayata o faytata o majjata wondema o humpiti en kanko Allah kadi wa asirru qawlakum aw ijharu bihi siɗon faala suuɗe konguɗi monɗi siɗon faala sowdodire wowlon siɗon faala kadi yalte wowlon defa biblique ɗum no fotana Allah nder kanko o wi déjà innahu alimun bidati sudur ko kanko woni anduɗo taho gundoji ɗin ko miijiɗa kon ka ɓernde ado a wowlude ka hunduko kanko Allah himo andi ɗum taho atto hay a wowlude ko no wawata suuɗorde o ko ɗum waɗi ɗen haani hulde Allah ɓay en tawi jaga en wawatamo suuɗade hiɗen haani ɓeydude hulugol mo ɓay en daari en tawi jaka en wawata waɗude ma huwen en wawata wowlude ma huwen ko tawata kanko Allah o anda ngol ɗo kulol Allah ko ngol ɗo Allahu o wasiyi attiɓe en ɓen fof o wasiyike ngol annabaɓe o wasiyike ngol sahabaɓe o wasiyike ngol julɓe ɓen fof o wasiyike ngol kadi bal hayɓe wona julɓe ɓen Allah noddi yimɓe ɓen fof maɓɓe wiɓe
ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum ko ono yo yimɓe hule joomi hon ko fiwota aro e ñande la hara yimɓe keferaɓe ɓen fewtoya Allah wi'a Allah menen ko julɓe ɓen ɗum nodduɗa ko ya ayyuhalladina amanu ko jaɓuɓe ɓen ɗum noddunoɗa yo hule kono Allahu on ɓayimo andi lahara goto heɓoyta ganto yeeso makko goto heɓoyta hujja wi'ugol hari mi andano hari menen men tawaka Allah moɗidiri yimɓe ɓen fof maɓɓe wi'iɓe yoɓe hulu Allah yoɓe andu ɗo wondema fodore Allah nden kone gonga wota aduna janfoɓe surtout ko wiyete kon tooñe Allah haɗi tagore nden Allah tawo kanko e margol makko doole moodi o no wawno tooñude tooñowo mo tawata a sutakimo a anda fi makko a andano wayi a wawata hay nokku yahude aduna o wullitoɗa e o moodi tooñugol no welanno o fi marɗo doole tagi ko taga kon fof woodini kala ko woodina moodi o no wawno tooñude hara tooñe no welannomo fi par ce que ay goto wawata mo lambitade ko honɗum o tooñani si Allah tooñuno fof ƴetti fof naadi yiide tooñi tagore nden fof goto wawata no wullitade wi'a awa miɗo yahude ka cour pénal international mi porta plainte contre Allah ɓay Allah tooñi tagore nden kono ndaare Allah o laɓɓini hoore makko e tooñe o wi wondema de kanko Allah o tooñata jiyaɓe ɓen o humpiti kadi toode e aya alqur'ana goo o wi'i inna allaha la yadlimu nnasa shay'an allahu on tooñata yimɓe ɓen hay hunde Allah tooñata yimɓe ɓen hay hunde o sifi kadi o wi o harmini ko wiyete kon tooñe e hoore makko o waɗi kadi tooñe ɗen harmuɗe hakkundeji meɗen o sifi kadi o wi'i wondema dow ko wiyete kon tooñe wontanoyay tooñuɓe ɓen niɓe yawmal qiyamati ɗum wontana ɓe niɓe ka fof haton jinni ɗon e hentanagol ka fof haton jinni ɗon e ndaygu tooñaynoɓe ɓen tooñe maɓɓe ɗen ara wontana ɓe niɓe yawmal qiyama ɓe mooɓe ɓe naade yiite e hoore ɗen niɓe ɓe tawata ɓe anda ko honɗum jokka ɓe anda ko ɓe wona waɗede ɓay Allah humpiti tooñoɓe ɓen ɓe jaɓali ɓe l'islam o Allah humpiti e yawmal qiyamati ɓeɗo ɓe immitoyto déjà hara hayɓe sutaki yeeso maɓɓe watti ɗon noon kadi e tooña ko ɓe tooñayno kon ɗum ɗo fof hawtite hibbe e maɓɓe ɓe mooɓe ɓe naade yiite yo Allah on dandu en musidɓe julɓe tedduɓe ndaare noon hande taskano ɗon hoore mon haa honto Allah harmini ko wiyete kon tooñe taskano ɗon noon kadi hoore mon enen fewnitiɓe ɗo ɓen hande si tawi hara yimɓe ɓen no renti e tooñe ma si ɓe rentaki ɗum ɗon no wowli hoore mum surtout hande ko ɓuri kon fewnade aduna ɓurɓe marde doole ɓen fof no immi darti tooñugol leydi wootiri ɗulle ko koko woni wadde hakkunde ɓe alyahuduɓe e ɓe annasaraɓe ayiɓe l'islam añuɓe Allah añi julɗo hakkunde maɓɓe ko ɓe woni kon haɓude ɓe musidɓe men julɓe palestinien ɓe wonɓe e nokkure nde andan ɗon hoore mon kadi wona hay kamɓe ɗum wona haɓede ko julɓe ɓen fof kafi nden nokkure par ce que masjidil aqsa hiɗen andi ko nden ɗon woni juulirde tataɓere nden e hittude nden ɗon woni juulirde si feƴƴi makka feƴƴi madina ko nden woni juulirde tataɓere ɓurde wonde important nden ka hoore leydi ɗo no nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam humpitiri noon wota gooto haɓɓu dongal mum yaha rewgol Allah sikka heɓay baraji ka o yahi ɗon ɓuri ka o iwi ɗon sina nokkeli tati ɗulle ko makka e madina e masjidil aqsa hande fewndo ɗo yimɓe ɓe Allah jonni doole ɓen on yeede yo ɓe ƴettu doole maɓɓe ɗen bete ɓe gollitira doole ɗen fii bete no ɓe heɓira aduna ɓay haaju maɓɓe ala e lahara ɓe terto tooñugol ɓay hiɓe joɗɗini organisation ji ɗiɓe wi en ko haɗay ɗi tooñe o moyen bete ɗin organisation ji ɗon daro bete hara ɓe yanaali e hoore yimɓe ɓen ɓe tooña ɓe fii ɓay Allah no okki ɓe doole so ndaari hannde aduna on fof no sutii tooñe ɗen no weetani jama o wes no sutii ko homɓe woni tooñude no sutii ko homɓe wona tooñeede ko ɓuri kon noon hulɓinaade musidɓe julɓe tedduɓe ko tuma marɓe doole ɓen ɓurɓe ɓen marde doole ɓe Allah jonni ɓen hawtitata immo daro yeeto wonɗo tooñude on meɗen wondi e maaɗa min wallete
wakkilo tooni waru waɗu ko faalaɗa ɓe utilisa doole maɓɓe ɗen fof majji e yi hande États-Unis d'Amérique ɓe immike ɓe darike ɓe suuɗaali ɓe wowli bal lanɗo maɓɓe on immike yahi ha Israël o tawi ala ko o waɗa sina yeetagol Israila wondema meɗe wondi e mon waɗe kala ko faala ɗum meɗen souteni on inconditionnel ko faala ɗon wo waɗe hay aduna Allah on fokkiti wiwde no utilise ude konguɗi mum ɗi fii wiwugol wondema ko wona ko waɗede e hoore palestinien ɓe ɗum ɗo wona ko moƴƴi droit de l'homme on jaɓa ɗum ɗo ɓe jooɗo ɓe utilisa vetoji maɓɓe ɗi musidɓe julɓe tedduɓe ɗum ɗo ko honɗum wawata en jannude koyen andu enen julɓe ɓen kadi koyen ɓeydu jonnidirde juuɗe hande sabu lo'ere nde julɓe ɓen lo'inden ko ɗum waɗi si tawi siga ɗeɗo toña no yanude e hoore julɓe ɓe piye ɓe ware ɓe salane piiji ɗi tawata ɗiɗo hay luwaji aduna on ko ɓe waɗi kon hakkunde maɓɓe ton kamɓe saliɓe ɓen Allah sali gonga hay luwaji maɓɓe ɗin no sali wondema yo goɗɗo ɗawe ko wiyete ko ñaamete yo goɗɗo ɗawe ndiyam yo goɗɗo ɗawe ko wiyete ko ñawdagol baltode ko honɗum ɓe waɗi ko waɗugol masiboji ɓurɗi hulɓinade e ɗum ɗon kadi aratawa yimɓe no moɓodiri no dogi gere no yaltika muɗum no huli wota mayde nde yahu tawa ɗum ka suudu mum ɓe moɓodira ɓe fof maɓɓe yimɓe guluje ɓe moɓodira e labtani goto on labtani bombarde e nder sa'i goto ɓe wara ɗo yimɓe temeɗɗe sabu juuɗi ɗin kadi ko yani kon hoore yimɓe ɓen tawata kadi yimɓe guluje ɗin ɗon no ñoƴƴi ɓe ley ton ɓen ɗon kadi ɓe fopp maɓɓe si tawina allahu on faabi ko maayoɓe ɗum ɗo fof ko honɗum tindini ko hollugol wondema goonga jokkaka e aduna o kala ko nanɗon no wowe wi'e ko démocratie ko liberté musidɓe mi sikki weeni en laaɓani en pos andini en ɗum ɗon ko fenade si tawino noddede wi'e ko liberté de la religion mo ɓe no wawi jokkude dina mo waɗa ko faala en andi ɗum ko fenade par ce que e yii ka leyɗele maɓɓe woodi e maɓɓe dari ɓe wi'i wondema rewɓe julɓe ɓen sonnaɓe julɓe ɓen wawata ɓornade ko innete kon jonci l'islam ɗi joni si tawi diina kan no mari liberté mo ɓe waɗa e diina no faalira ko démocratie wi'a komo ɓe yo goɗɗin ko faala waɗa ko faala ko honɗum haɗi ɓe terto julɓe ɓen awa ɓe jokkira diina maɓɓe kan no Allah wiiri ɓe noon ɓe ɓornorono ɓe faalira noon ɓay konko ɓe ɓornoto ɗum ɗum lornataɓe hay hunde kono ko wi'ugol on ko liberté mo beeyo waɗu keferankaku kono liberté fi jokkugol diina l'islam liberté fi heɓugol ɓantal mo bee wona dimo e hoore mum mo bee hettandimankaku mum en daari en tawi ɗum ɗo wona gonga julɓe ɓen noon no haani yurmodirde no haani wallidirde no haani aanidirande no haani mo kala ko waawi ko wallude musidɗo mum julɗo sabu tooñe yanɗe e hoore makko anditen dow nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam no yamiri en wondema ye en wallidiri hakkundeji meɗen ya wallu musidɗo ma julɗo on o tooñiwo o tooñawo nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓay maaki ɗum sahaba ɓen landiti nelaaɗo min andi ko honno min wallirtamo si o tooñama si tawi noon o tooñi ko honno min wallirtamo nelaaɗo maaki ko yon haɗumo e tooñe ɗen andinon mo ko e tooñe o woni ittonmo e tooñe ɗen si tawi o tooña ko honno wallirtonmo koyon immo daro don e makko si ɗon jogii ko haɓirte wallonmo haɓugol ayɓe makko wonɓe mo tooñude ɓen ɓayru ayɓe julɓe ɓe ɓe fof maɓɓe hiɓe añi julɓe ɓen Allah humpiti en ɗum e ayeji alqur'ana ɗuuɗuɗe ɗum ɗo noon si tawi ha woni musidɗo ma julɗo tooñama koya wallir mo kala mbawdi ndi wawɗamo wallirde siko ya waɗanmo du'a immoɗa jemma juula waɗanamo du'a toranoɗamo Allah yo Allah wallumo e hoore o won ɗo mo tooñude yo Allah ittanmo tooñe ɗen yo Allah fittanmo gonɗi ɗin Allah subhanahu wa ta'ala on tigi yamiri e wondema ka waccugol julɓe wallidiroɓe ɓen si ɓe tooñama Allah wi'i walladina idha asabahumul baghyu hum yantasiruna Allah no yewtude fi yimɓe ɓe o ɓuri ɓe yiɗude ɓe o okkoyta ɓe malal ɓe o naadoyta aljanna o danda yiite Allah wi'i no tawa e maɓɓe ɓen ɓe tawata si bewɗo ari benni e hoore maɓɓe ɓe wallidira ɓe darto ɓe wallidira ɓe defanda hoore maɓɓe e hoore wonɗo ɓe tooñude on bal Allah wonno yamiri ɗum ɗo julɓe ɓen
diina l'islamu kan no reɗɗini wota julɗo jooɗo tumbinira juuɗe mum yi'a musidɗo mum julɗo no tooñe ronka mo wallude bere ko wawi mo wallude kon ɓay hande en daari en tawi si tawi ko keefera ɓen habbiɗen no itti tooñe aduna o hiɓe wakkili tooñude wara julɓe ɓen fof kono ɓe wakkilaaki haɗude ko wiyete kon tooñe balɓe suuɗa ɗum ɗon ɓe yaltiɓe feññini yeeso aduna on fof wondema kamɓe o ko wonɗo tooñude on ko on ɓe supporti ɓe naɓanaymo armu ɓe naɓanaymo kala ko o wawata renforcorde fiyo ɓeydu tooñude wona ɓe tooñede ɓen ko ɗum woni haldigal maɓɓe e fottigal maɓɓe joni noon musidɓe julɓe tedduɓe julɓe ɓen kanko honto ɓe woni ko honto julɓe yamiranoɓe ɓen kamɓe kadi yoɓe wallini si ɓe tooñama ko honɗum julɗo hulanta mayde hande aduna mo wonɗe on e mum ɗo wallahi si julɓe ɓen fotti ɓe jogike ko Allah okki ɓe kon keefeero ndaaray tawa wawata wurude e ɓaawa maɓɓe sen ndaari peyji arabu ɗi leyɗe ka diina l'islam kam ɓuri marde doole ton ko kamɓe Allah ɓuri jonnude ko ɓuri ɗuuɗude kon e ko wona gollitirede kon e affaire ɗi machine ji par ce que eɗen andi joni si ɓe darni pétrole maɓɓe o ɓe wiya ɓe yeeyata pétrole bere Israël accali ko ɓe woni wadde kon palestinien ɓe ɓen ɓe yeeyata pétrole bere état palestine o reconi saka bere wonani état mo tawata oɗo kadi ko reconi saɗo bere communauté international on jaɓani palestinien ɓe ɓen hetta droit mum on ɓe yeeyata hay sintere pétrole wallahi musidɓe ɗum ɗo petta hara ko ɗum ɗo pette ɓe waɗi keeferaɓe waddana yiila par ce que keefeero metta hulɓinde keefeero ko hula reedu seede mum e yiiɗo nde tawno hara nde tawno ɗe balɗe ɗo ɓay e yii wano iran e hisbullahi ɓe ɓen ɗo ɓay ɓe kambaniɓe hiɗon sikkude ɗum tawaka e ko waɗi sabu siɓe suusali tawa naatude e nder gaza wota on sikkude wondema ko goɗɗum ɓe habbiti si wona ɗum ko haa ɓe ɓeyda ƴettude disposition ji maɓɓe ɗin si ɓe kambanama ɓe hulay si peyji julɓe ɓen fof jonnidiri juuɗe jonnidiri doole jonnidiri konngol gootol wi'i awa gila ɗo haray yo ko teddungal aduna on fof min yeeyata nokku pétrole amen on min soodanta on kadi hay hunde ɓe jooɗo ɓe tamodira ɓe sela kulol reedu ɓe sela wi'ugol ɓeeɗo no ɓuri men doole o yaali Allah subhanahu wa taala o ɓaywi ɗi wota julɗo jogi to keefeero jaatigi o yaali Allah no annduno no woodi wi'ooɓe minen meɗen huli haray wota ɓe yano e hoore amen ɓe waɗa men ɗum ɗo fatara alladina fi qulubihim fatara alladina yusari'una fihim fatara alladina يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة والله كنقول تيجي هنده جلب وني وولده كوي وقول نهولي États-Unis d'Amérique نهولي Union européenne si tawi hara ɓe yaltinigol kulol e maɓɓe julɓe ɓen tamodiri ɓe jogike goonga ɓe deesidi wondema palestinien ɓen ko wona toñede kon accay waalata sakko walta ɗum noon no laaɓani fof no weetani kadi jama ɗum no ɗum kadi kamɓe keeferaɓe tigi ɓe andani ɗum hoore maɓɓe ɓay si ɓe wi yeyata pétrole ji mum ɗin hannde otoje ɗen ɗanoto avion je ɗen ɗanoto hiɗen andi koye nder ɗum ɗon kérosine woni iwde ko avion ji ɗen doginirte kon otoje ɗen e machine ji ɗin fof ko woni consommude kon koye on ɗon pétrole woni iwde e piiɗi goo kadi buyɗi tawata no yaltude ko tagore nde wawata naftorde joni noon ɓurɓe jogitade ɗum ɓen julɓe ɓen no tawa e maɓɓe si ɓe jogike joni ko Allah okki ɓe kon ɓe deesidi ko ɓe tooña ɗen acca sina ɗum ɓe yeeyata pétrole wallahi musidɓe julɓe ɓen hettay doole maɓɓe ɗen tooña ɗen si ɗe accani moɗe ɗuytoto ɓay haray ɓe ndaari ɓe tawi wondema aduna o wawata yahude e ɓaawo ɓeeɗo en torki Allah yo Allah artiran en doole ɗen yo Allah artiran julɓe ɓen doole maɓɓe ɗen yo Allah artiran julɓe ɓen doole maɓɓe ɗen yo Allah wallu musidɓe ɓe wonaɓe tooñede ɓen aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanbin wa khati'ah innahu kana ghaffara.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يدي الله سبحانه وتعالى أولو الله يرمتيدو جلدو كيفيرو كأدنا يرمويتيدو جلب بنتم كالآخرة ko kanko Allah woni lanɗo ñalaande yoddi kuuɗe hiɗen juula du'ano nelaaɗo meɗen Muhammad sallallahu alayhi wa sallam musidɓe julɓe tedduɓe ande do yurmodiral e wallidiral hakkunde men e musidɓe men julɓe ɓen ɗum ɗo ko farilla mo Allah on farli e hoore meɗen Allah subhanahu wa ta'ala on tigi humpiti en wondema julɓe ɓen fof ko ɓe musidɓe innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhawaykum julɓe ɓen fof maɓɓe ko ɓe musidɓe Allah wi'i e ye en moƴƴin hakkundeji meɗen ye en moƴƴin hakkunde siɗɗoyagal men ngal no tawa e moƴƴingol hakkundeji meɗen wallugol wonaɓe tooñede ɓen bere ko wawɗen ɓe wallirde kon walliren ɓe doole men ɗe marɗen ɗen walliren ɓe jawle men ɗen si en wawali ɗum walliren ɓe ko tawata mo bee e meɗen no wawi waɗande ɓe ɗum ɗon ɗum le ko waɗangol ɓe du'a mo bee si laɓɓini ɓernde mum nden annu yike ka waɗi ka moƴƴi wo towni juuɗe mum nden torike Allah yo Allah wallito ɓe musidɓe an julɓe wonaɓe tooñede ka ɓe wontiri wo e nder aduna on surtout e nder leydi Palestine towna juuɗe mum ɗen toro Allah fewtamo e hoore soɓe wi'a Allah ko an mari doole ko an jogi ko an waawi ko an woni sutiiɗo mo sutaaka wawɗo mo waawaka annuɗo fof Allah min dorike ma wallitano men ɓe musidɓe amen mi dorike on musidɓe wota goota emen ronkamɓe bete ɗum ɗo enen ɗo ko ɗum wawɗe wadde fellite noon kadi ɗum ɗo se waɗi ɗum hara yi en andu en waɗi ko mawni ɓay Allah ko e juuɗe makko piiji ɗin fof woni o fodi noon kadi o wallay julɓe ɓen goy o wi'i o wallay julɓe ɓen o wallay nelaaɓe ɓen o watti ɗon kadi o wallay gonɗinɓe ɓen o wallay ɓe ka ngurdan aduna ɗo taho o wallay ɓe ka aduna o wallay ɓe kadi ñande seedeji ɗin aroy seedi to yagol yawmal qiyama ko nden ñande ballal ɓurgal mawnude ngal yiyete en toriki Allah yo Allahu o wallito en maapanoɗen ɓe musidɓe men juulen toranoɗen ɓe Allah anditen ɗum ɗo no metti ɗum ɗo no satti hayɓe wona julɓe nunɗuɓe ɓen kamɓe tigi ɓe andani hoore maɓɓe si tawi no hara pelletti ko ɓe woni ko wiwde yo adna o wuuru tabita e hoore nunɗal ɓe duwano ka darade ɓe dartoda e Israël e hoore ngu jaggu e nde jaggitere ko ɓe woni wadde ɗo e hoore ɓe hay hunde ɓe waɗa kono ndaare ko andirton kon aduna men on hande hewti kalanna mo ɓe wakkilude jogo dina mum kan haaka satta aduna on hewti kalannitorde makko ɗum ɗo no tawa e maande dargal tuma tawi tooñe ɗen ɗuuɗi ha feƴƴiti hara yi en habbito masibo iwrugo ka Allah ye en habbito wondema pelleti Allahu on o wallitoto yimɓe wonaɓe tooñede ɓen haray ko ɗum woni lannitorde aduna on hoolare fanɗay goonga fanɗay hande no ɗum ɗo weetani en seeditike ɗum ɗon hande kala julɗo marɗo hakkil ko yo wakkilo ɓeyda jogitade diina makko kam wakkilo o ɓeyda tabitude o anda gongalan ni e o aduna si wona jokkuɓe ɓen diina l'islam ko l'islam tum woni gonga ɓuttulan ni e aduna on ko jokkuɗo l'islam tum mari ɓuttu Allah yetike no en neɓigoy ko ɗon ɓuttu heɓoto ala bi dhicrillahi tatma'innul qulub en toriki Allah yo Allah arsiku e ɓuttu en toriki Allah yo Allah wallito musidɓe men ɓen yo Allah wallito musidɓe men ɓen yo Allah wallito palestinien ɓe ɓen yo Allah wallito ɓe yo Allah wallito julɓe ɓen yo Allah jonnitu en masjidil aqsa Allah min torikema doole lannirtama an Allah hiɗa wawi wadde kala ko faalaɗa hara ɗum ƴettalima tan hay hunde sattanama min torike Allah jattitu doole wonɓe wallude israélien ɓe ɓen e hoore palestinien ɓe ɓen yo Allah jattu doole maɓɓe ɗen Allah jattu doole maɓɓe ɗen yo Allah bonnu organisation ji maɓɓe ɗin yo Allah bonnu pehe maɓɓe ɗen yo Allah fottindin julɓe ɓen yo Allah fottindin julɓe ɓen yo Allah arsiku en pottal e poolal e feewal yo Allah arsiku en pottal e poolal e peewal yo Allah arsiku en pottal e poolal e peewal yo Allah waɗu julɓe ɓen fof wowla konngol goto
gotol no Allah waɗiri noon koye qibla goto fewteten ko annabajo goto nodduɗen ko deftere wotere marɗen ko Allah goto jaɓuɗen yo Allah wowidir kadi ɓerɗe men ɗen yo Allah wowidir ɓerɗe men ɗen ɗe wona hunde wotere no fottirɗen ni e ɗiɗo yo Allah fottinir ni ɓerɗe men ɗen allahumma ansurna ala man adana allahumma ansurna ala man adana allahumma ansur ikhwanana fi filistin allahumma ansurhum ala man adahum اللهم انصرهم على من عاداهم اللهم انصرهم على من عاداهم يا قوي يا عزيز اللهم انصرنا على من عادانا اللهم انقذ المسجد الاقصى من اليهود المعتدين اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم اغفر لموتانا اللهم اغفر لموتانا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا وارحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Gracias.